Manipur की तोंगान-तोंगानबा Municipal Council मापनदा मथौ तौरिबा Ward Development Committee की lever सिंगी पिथोक्तना लैरिबा था 19 की खुदसुमल पिथोक्तबगी मायोक्ता वाकत मिफम चथखरे लोक सभा विखल नक्शलकपगा इरोइनना कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी बु हुनबा हौरकले लेबाक असिगी हिस्ट्री थीबदा कांग्रेस की वारी याउद्रबदी मपुंग फादे हाइना मखौ पोंगलकले Manipur Apex Handloom Weavers and Handicrafts Artisan Cooperative Society Limited na sinduna numit 15 chathagadaba National Handloom Expo 2019 Nilakuthigi Arban Hatta Haudokre Mayam Kurumzari Adom ne Grips Impact News ni Irina Thinguzamna Hausi Punjas Fawagi Maru Pause Mayam the Pizari All Manipur Ward Development Committee Skill and Unskilled Levels Association Manipur na sinduna Manipur ki tongan ba Municipal Council mapanda mathau tauriba Ward Development Committee gi skill amasung non skill levels singi tha 19 gi khutsumal pithok tabagi matang da yaning da bafongdok tuna wakat mifam chathakre Kakching Municipal Council da mathau tauriba levels sing nasu wakat mifam chathakre wakat mifam loising aduna Ward Development Committee gi tha 19 gi khutsuman pithok piu sinmi singbu hanthana khanbiganu no pay no work we want permanent solution haina thaba placard sing sijinaki wakat mifam aduda sarukya khiba association asigi president Thokchom Santana Kakching Mayang Imphal Nambol Bishnupur Ningthaukhong Moirang Thaubal Imphal Municipal Corporation amadi Ziriba Municipal Council hairiba Council mapan asida mathau tauriba Ward Development Committee gi skill amasung unskill level singi khutsumal pithok pinaba mari lenaba minister yauna department ki miyoida khanghan balaikre adum oinamak ngasi fauba thabakta onthok piraktabada level singna thabak leptuna wakat khongjang changsin bagi firep laurakpani Nambol Municipal Council ki skill and unskill level sing nasu council asigi office so lonsin kre council asigi office so lonsin khibaga Nambol gi jaga sing da phatta haudi amot akai khongat pagi thabak lep kre so lonsin badu da sarukya khiba All Manipur Ward Development Committee Skill and Unskill Level Association ki KCR M Ramananda Khumanna lenga ki maikay dagi positive oiba response laktriba fawba khongjang makhata na chathaki gani haina phongdoraki 2017 August tagi na ngasi bawasi koi daily wages si lupa ama bawa phangdaba director da haijeruba matamda wa woi thoina lobiraktabadagi akoino hariba the municipality ni panse service puthokpa la yauna solon sanba tuten shutdown to bhaitar Nakalamaromda Mayang Imphal Municipal ki Ward Development Committee members sing nasu wakat mifam chathakre All Manipur Ward Development Committee Skill and Unskill Level Association asiduna Mayang Imphal Bazar da wakat mifam adu chathaki Lok Sabha Mikhal Nakshilak Pagaloinana District Singda Ingna Chikna Mikhal Pangthokpa ngamnaba District Magistrate Singna CRPC gi section chama nifu marigi subsection ani chalaiduna mi manga dagi hena punba mi sokpa yaba khutlai puba license gan puba makhol hauba bombula na chingba thaba thingkre Imphal East section asi ngarang dagi chalai khraba matung Thaubal district ta su section asi chalai ba hokre section asi Lok Sabha Mikhal loidri fawba chalai gani hairi BJP haiba political party asi Ngangbana ama taubana ama prajagi thajaba manghanba party amani haibasi state asida natana laibak asina khanglabani chap chaba para ama tambiba matam oire haina Bishnupur constituency gi MLA Govindas Konthaujamna phongdorakli Bishnupur Assembly Youth Congress Committee na sinduna MLA Govindas Konthaujam gi yumda pangthokpa mifam amada mahak na hai Congress na panba matamda state asi khakta natana laibak asigi oina hiram khudingmakta yaifana ba thabak thoram kaya paikhatlami Adubu BJP na lengak pairak padagi Manipur yauna notice ta lairiba miyamna pamdaba yaningdaba thabakaya tawbagi mathakta thokhaningdaba thodok wathok kaya thoki Laibak asigi history thibada Congress ki wari yaudrabadi mapung phade haibada haimanba thokloi Congress party gi oinadi laibak asigi apunbagi saktam ngaknaba laibak kannaba hotnabada thawaina pontha oikiba mioi kya laiki adubu BJP gi oinadi masak thokpa amata leite Congress party asidi wa ngangdaba thabakna utpa party ni laibak asida haujik paliba BJP lengak asidi wa khaktamak ngangbanina
एडवर्टीजमेंट की दमक लुपा करोड़ लिसिंग मंगा काइथोकली अदुबु कांग्रेस पार्टी की ओइनदी एडवर्टीजमेंट की मथौ तादे हाइदुना थबकना ngasi fauba utuna lakhibani haiki भारत की निंगतंबगी इतिहास कांग्रेस की इतिहास से असिगा लोइनना चत्रगदी भारत की निंगतंबगी इतिहास से मपुंग फादे हाइनरी आलमन से वा चाउन चाउन ngambiba फोटो मयाम मयाम थेपिरिबा असिगुंबा भारतीय जनता पार्टी असिगी लीडर कना कना भारत की निंगतमना बहोना बदा भारत काइदर न बहोना बदा थवाइना पोंथा ओइगिबा कना यावगे से हंगबगी मतम म यावरे ओइथोक्तबा थबक ओइथोई हाइना इरेमनेको ओइथोई तरंबो ओइथोई फार्मर सिंग सुमलिबा संगोमदो अमुक्त तौरो खलमदो सोरोक मयाइदा लोइन संगोम चेलन बसे ओइथोक मखलमने बसे करोड़ असुकी प्रोजेक्ट संगागरे येंगुबद कांदा करी यरम गहर कांदा क्लासरूम अनि एक्सटेंड तौबो स्कूल की अदुगुंबा अंगनवाड़ी सेंटर बु भारत की प्रधानमंत्री लाका मणिपुर संगाई गोविंदा से भौकाद्रे अंगनवाड़ी सेंटर जिदि मोइरांगदसु लाखलिबा लोकसभा की मिखलदा कांग्रेसना माइ पाकनबगिदमक मोइरांग असेंबली यूथ कांग्रेस ना खोंगथांग पाइखत हौख्रे यूथ कांग्रेस ने सिंधुना मोइरांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की ऑफिस पांथोखिबा मिफमदा कांग्रेस पार्टी ना सेंटर दा चही हुंफू अमदी मणिपुर दा चही 15 की लेंगाक लिंगै मनुंगदा पाइखत खोंगथांग सिंह मियाम दा खंगहलगनी हाइरी मिफम अदुदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की जनरल सेक्रेटरी सु ओइरिबा एक्स एमएलए एम पृथ्वीराज सिंह सु यावना मियोय क्याना सरुक याखी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाकदोरिबा लोकसभा की मिखलदा फोटो वोटर स्लिप खतना वोटर सिंगना वोट थादबा यानबगी सक्ताकचे ओइबा याररोय हाइरी कमीशन असिगी चिरोलगी मतुंगिना फोटो वोटर स्लिप असी वोट थादबगी मतमदा लाना सिजिनबा यावना वोटर सिंगना ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस आइडेंटिटी कार्ड बैंक नत्रगा पोस्ट ऑफिस की पासबुक पैन कार्ड लेंगा की लोइशंग सिंगना पीबा हेल्थ इंश्योरेंस की कार्ड न चिंगबा सिंग पुथोकदबनी हाइरी नुमित 15 चुपना चथगदबा नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2019 ngasi हौदोखरे एक्सपो असी डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम्स मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग मखादा मणिपुर एपेक्स हैंडलूम वीवर्स एंड हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आवास न सिंधुना नीलकुथिदा लेबा अर्बान हात्ता ngasi चथबा हौखिबनी ngasi थौरम अदुदा सरुक याखिबा एपेक्स बॉडी असिगी बोर्ड डायरेक्टर एस भुवोना लाकदोरिबा यावशंग कुमहै असिगी मांगोइनना पांगथोकलिबा एक्सपो असिदा खुदसा हैरबा लमदम असिगी सिनमी अमदी फिसाबी सिंगना पुथोकपा पोटलम कया फंगहली सिनमी अमदी फिसाबी सिंग असिना पुथोकलिबा पोटलम सिंग असिगी मार्केट पीबा ओइना पांगथोकलिबा एक्सपो असिदा पुन्ना स्टॉल हुंफुना सरुक यारी लोइनना लमदम असिगी फिसाबी सिंगी सेटमिट लोन खरदा ओइरबसु फगतनबा चंगसिलिबा एक्सपो असिदा मियामनसु इरमदमगी पोटलम सिंग असिबु लेबिदुना सेटमिट लोन फगतनबा होटनबदा अचौबा मतेंग पांगबियु हाइना महाकना फोंदोखी एक्सपो लेरी नेशनल हेलूम एक्सपो लेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल हेलूम एक्सपो लेरी तोान तोान मेला मखन सिंह असिदा अखोइना फिसाबी सिंह असिना यारिमखै लौबीदना प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंह सरुक याबीदना असिगुम मयामगी मार्केटिंग ऑफ हेलूम प्रोडक्ट्स सिंह असि खदोंग चाब सिंह असे अखोइगी लौबियु लोइनना अदुगा मणिपुरगी मियामनसु यारिमखै हेलूमगी प्रोडक्ट्स सिंह सिनबीबा हाइबसिदा मणिपुरगी फिसाबी लाख अहुम असिगी इमुंग मनुंगी सेंथुंगी इकोनॉमीदा चावना मतेंग पांगपदि स्टेट की इकोनॉमीदा मतेंग पांगबिबनी हाइना थंबियो है वफम से थमजरी नुमित हुमनी चुपना चथगदबा डिस्कवर नॉर्थ ईस्ट अ कल्चर यात्रा हाइबा थौरम अमंग असिदगी चांदेलगी इंडोर स्टेडियम दा हौदोखरे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अमदी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर की मीटिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चांदेल अमदी कक्चिंग नसिंतुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा वेस्ट बेंगल असम जम्मू अमसुंग काश्मीर अमदी तोंगान तोंगान बा अतई स्टेट कयासु सरुक याखी Pangmayban Chairau Chingda Leiba Atingkhok Maru Sidaba Lining Thogi Khubamda Ngarang Masak Khangdaba Miyoi Kharana Yaikhai Thingaibagi Thabak Tauramba Yamna Hakjina Lawi Maitai Liningi Yamna Hakjinba Khubam Asida Amang Ata Thokhanba Asimak Nongmadi Maitai gi Thawaida Tainarakani Haina Salai Mapari Sinpun Lupki Maikaidagi Thamlakli Nakalamaromda Thangmayban United Club ki Maikaidagi Thodok Asida Chenaba Miyoi Sing Faba Punba Thoklabadi Ngakpiroi Matik Chaba Action Lawgani Haina Lauthokre Manipur Press Club ta Paumi Singha Unaba Amada Salai Mapari Sinpun Lupki General Secretary Roman Huirem na Haikibada Thajaba Amaga Loinana
yamna wana hotnaduna atingkhok maru sitaba laining thogi khubam chairau chingda lakadoriba mirol gi khanna thamduna chahi mari hena laining laishon tawduna lakpani adubu ngarang ayu pung 10 dagi numit yung bafawbagi manungda mi leitabagi tanja lauraga masak khangdaba miyoi kharana senglaba laifam asi amang ata thokhalamba loinana ibudau pakhangba pafal yawba thong khongpak na kauramba asi maitai singi thamoida pali hairi ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯃꯛꯇ ꯀꯥꯎꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯟꯅ ꯂꯧꯏ ꯁꯂꯥꯏ ꯃꯄꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯐꯨꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯏꯃꯟ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯅꯥꯠ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯊꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯊꯤꯔꯤꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯄꯤꯉꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯇꯥꯏꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯖꯩ ngasigi pawgi mifam aduda saruk yakhiba thangmaiban united club ki vice president pratap laisang themna haikibada state asida khundaduna lairiba phurup singi lining laishon aikoina ikai khumnaba changi atamnana lining laishon amabu sokhallage matagu miyoi kharana tawriba thawong laibak thibani communal oiba thaudo watok lakadra haibagi akiba lei tungda asigumba thaudok asi tawbiganu loinana thaudok asida chenaba miyoi phaba punba thoklabadi ngakpiroi chap chana action logani haina pratapna cheksilwa thamlakli धर्म अमदा अस्माइना तमथीबा मोंग अमा तौबसिदी यामना मसिदी लाइबक थीबने हाइनिंगे अदुगा अखोई अतोपा हजि हजि लेरिबा जगादा अखोईगी जाति अखोईगी कबुई अदुगा तांकुल करिकरा अखोईगी लोइन पुन्ना ताबा एरिया ओइबनिना सिदा कम्युनल थोकननबा चौबा ममी अमसु ताहनबा ओइरकद्रा हाइबगी चिंगनबा लೈ हाइतारे मखोइना तौ हाइबना तबा अतोपा कांगुना खननबा अखोईगी मरकता लांग अमा थाकद्रा थालकपा याय मसिसु अखोइना हाइ सिंगना अखोई मसि टेकल तौबम संगी फोकिबदि थोखरे मतुंगददि मसिगुम पोसे अमुना थोपीदनबा तौबिदिबा कांगुनासु मतुंगदा तौबिदनबा करिगुम्बा एनएलसी अमसुंग थाइमन यूनाइटेड क्लब ना फंगबा तारगदि मदु मतमदुदा ngakpiu haiba wahidu amuna akhoi madu thamoi All Manipur Christian Organization MCONA Mikhal Chumna Pangthoknaba Changsilakliba campaign bu taramna okpaga loinana Changsiliba Khongjang asida miyam hupna Saruk yabiu haina campaign for free and fair election committee Manipur gi cherol amana hairi corruption free oiba state amagi pandamda Changsiliba loop asigi telephone number 9856378887 da miyamna pau phaubiraknabasu cherol asina makatarakli Manipur gi tangkak ani thokna pangthokadoriba Lok Sabha Mikhalda Court of Conduct ki wangmada thabak tawrakpasing pau piraknaba Civil mobile app sijinabagi matangda Bishnupur district ki oina awareness program pangthokre awareness program aduda district e-governance society gi district manager Prasanta oinamna miyamda mobile application adu karamna sijinagani haibagi matangda khanghanki kanagumba miyoi singna Court of Conduct ki wangmada thabak tawraklabadi apps adu sijinaduna madugi matengna Election Commission of India amadi District Election Office ta direct complaint taunaba paujel su pikhi Lakliba Lok Sabha Mikhal gi yenglaga cheksil thaurangi damak Principal Chief Commissioner of Income Tax Notice Region na Directorate of Income Tax Investigation ki Officer amadi Inspector Chamaga Tarataru ahenba oina hapkre Namdam asida inkhalakliba Naharol Singna nongmagi nisagi ipakta tarakliba asigi matangda nongmagi oiba nisagi matangda khana nainabagi thauram ama ngaikhong khunau community hall da pangthokre ngaikhong khunau mairapai bilup na sinduna pangthokpa thauram aduda 5ZR ngaikhong khunau company ki Major Ranjan Kumar Bishnupur Police ki SI Paumai United Women Development Organization Bishnupur ki RK Tombishana amadi resource person Taurem Khabasu saruk yakhi Resource person oina wangang laduna DUPVO Nambol gi General Secretary Lamjing bana phongdoki bada hauziki matamda Naharol Singna senglaba lai harau babu numidangi matamda nisha chabagi harau tha ointhokle hairaduna asigumba honglakliba lai harau bagi chanabi amadi maong asi yengshin haudrabadi tungi mirolgi asa laitre hairi
Imphal West District ki commando team amana ngasi nungthil pung 3:10 dagina manga fauba Pauna Bazar gi Masjid Road tagi Kakhulong fauba Mahabir Pharmacy dagi Ibohol Cycle BT Road Polo Ground amadi Laima Shopping Area da thihumbagi thabak chathakre thihumba aduda mafam adugi miyoi 568 gi verification chathaki maduda masagi saktak che yaudaba miyoi 13 phagat khibaga loinana makha taba wahang pahang chathanaba City Police Station da sinakre hairi Jharkhand Pangthokiba National Games 2011 da Manipur State Contingent ki Chief the Mission Oikiba Amadi Manipur Olympic Association ki Associate Vice President Oiramba N Shyamanandana Lekidabada Manipur Olympic Association awaba fongdorakli Smart Society Amadi Smart Medicos na khutsamnaduna haukiba February gi tang 8 amadi 10 da Kwathakhul da Pangthokiba Health Camp ta Mid ki phibam thina soklaba miyoi sing Smart Society amadi Smart Medicos na sinduna Jenims ta lemna surgery tawkhre ngasi surgery mai pak na tawkhraba miyoi sing adu tera laukrapam lekai da leiba Smart Society na taramna okhre loinana makhata na ani suba tangka ki oina miyoi ani amasu surgery tawgani hairi ngamkhaida awat apa kaya na pik thana leiriba mafam adugi miyam ki haksel gi damak Smart Society amadi Smart Medicos na paikhalakpada surgery tawkhraba miyoi sing aduna nungai ba fongdorakhi Political Party Taramathoina Semba Manipur Democratic Alliance ki Mihut Singh na India ki President ta Manipur People Bill 2018 SNPBU haina takshin bachaliba asina mai paklabadi maduda tholakpa apaphatagi daita khudimak alliance asina laugadabani haina Federation of Haumina Fongdorakli Federation asina thadorakpa chirol gi matungina bilasigi schedule caste ki lista Dobi Muchi Nam Sutra Patni Ravidas Sutradhar amasung Schedule Tribe lista Mizo Angami Sema Suti na chingba Phurup kaya yalahumini haina yaushile bilasida inner line permit system oiba yaba machak amata yaudaba miyamda minamba bill asigidamak Delhi da chatliba alliance asina sengdokadabani hairakli matang saksida break ama laujege break ki matungda Amasi ki President Dr. Sorokhaibam Jitendrana Luchingba Surgeon Taramathoy gi team amana Mantileda Advanced Laparoscopic Live Operating Workshop maipak na pangthokibagi pau amadi Manipur amasung malim ki tongan ba ipaw sing puduna lakchege Impact News pu meeting ta dun lebiu Mayambo mukana taram nokchere bulletin asike makhataba pau miyam da pizari Association of Minimal Access Surgeons of India Amasi ki President Dr. Sorokhaibam Jugindrona Luchingba India gi tongan ba mafam singdagi lakpa surgeon Taramathoy gi team amana Mandaleda Advanced Laparoscopic Live Operating Workshop ama maipakna pangthoktuna Imphal yaurakre Department of Surgery Universities of Medicine Mandalay Myanmar ga khutsamnatuna Mandalay General Hospital da pangthokiba workshop aduda India amadi Myanmar gi Dr. Chamri Henbana sarukya ki loinana colon cancer, pancreas disease, stomach perforation, hernia, gallbladder amadi appendix operation yauna tongan ba operation tara lemna tauki amadi masida changba hidak langthak pumba sale amata laudana piki hairi amasina paikhatpa cross border medical venture asiga mari leinana Dr. Sorokhaibam Jugindrona hai India amadi Myanmar anigi mari India da lairiba surgeon singi mateng loinana phagatna ba hotnariba asimak yamna pukning thaugatningai ni Myanmar gi oina keyhole surgery gi lamda khara thengna khongdarakpana maram oiraga makhoida singna ba amadi ninghanna ba kaya lairamba adu workshop asigi matungda kharadi hantharagani workshop asina laibak anigi doctor singi marakta technology amadi knowledge share taunabagi achauba area ama piri Tungdasu makhatana workshop asi pangthoknaba amadi laibak anigi medical tourism da hena phagatna ba hotnabada laibak anigi doctor singna yanaba purakle haina Dr. Jugindrona Fongdoki Imphal dagi More faubagi lambi hanadagi hena phagatlabasu lambi asida mashing yamlaba security checkpoint kaya laibana chathok chasin tawbada khudongcha daba amadi oheli haina Dr. Jugindrona Fongdoki International relationships se develop tawba surgery na maram warga hariba surgery sing se kona loina free da tawbi anaba sing da moida darka tarakpa material sing kona loina puthoga pi aduga loina free da torme loina na
मोइगी सर्जन सिंगदा मोइना हाना खंगदबा हाइतबा उदबा टेक्निक मैम अमा ताकपिरमी मतुंग ताबसु हारिबा सिगुम्बा वर्कशॉप अमसुंग स्किल ट्रेनिंग की प्रोग्राम सिंगसी म्यांमार दा इंडिया की अखोइगी एसोसिएशन की सर्जन सिंगसिना लागा ट्रेनिंग तौबगी प्रोग्राम मैमसु सिलमी तौरकदब प्रोग्राम मैमसिना नेशन अनिमक्सिगी मरक्सिदा रिलेशनशिप सी याम चाउना बिल्डअप तौर सिगिसिनी पांदमसी मंडली टूर अदुदा सरुक याखिबा अमासिगी मेंबर डॉक्टर ख्वाइराकपम देवेंद्र न हाइकिबदा श्रीलंका अमदी बांग्लादेश की मतुंगदा म्यांमार दा पांगथोकलिबा वर्कशॉप अदुमक यामना नुंगाइबा एक्सपीरियंस अमा ओइकी अमाशिना पांगथोकलिबा खोंथांग असिमक म्यांमार अमदी इंडिया की सर्जन सिंह अमता ओइना मांगदा चंगसिनबा अफबा खोंथांगनी तुंगदसु मखाताना असिगुम्बा प्रोग्राम असी अमासी अमदी मणिपुर स्टेट की ओइनसु पांगथोकनबा थौरांग लई हाइना डॉक्टर देवेंद्र न फोंदोखी ngasi paugi mifam aduda Association of Surgeon of India Manipur chapter ki hanagi president Dr. KH Palinsu sarukya ki akoigi neighboring countries aduga developing countries like akoigi program je tai Sri Lanka da chalure adagi Bangladesh da challe auje akoi Myanmar da challa hale adu akoi na pami si akoigi surgical community thangna mayam si पुनः सुमाइना उनरगा अखोइना खंगबा अखोइना तौबदो मोइदा मु शेयर तौबा अदे मोइरोमदगी मु अखोइना हाइदि नॉलेज शेयर तौबनिदा बेसिकली दी अखोइगी सो दैट अखोइ सर्जिकल कम्युनिटी एज ए होल टू मूव फॉरवर्ड हाइदि पुनः मांग थारगा चटमिननबा अदुगुम्बा प्रोग्राम अमनि बिष्णुपुर म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 10 जयपुर खुनौदा लैबा हन्ना यंगशिनबिनबा लैत्रबा चही नौरिबा अंगांग अनि स्मार्ट यूनिवर्सल एकेडमी ना क्लास 12 फाउबा बोर्डिंग दा थमदुना लेमना मही तमहलगनी ngasi स्कूल असिगी मैनेजिंग कमिटी ना अंगांग अनि अदुगी मयुमदा चतुना लैकाइगी मियाम क्लब अमदी मैरा पाइबी यावना हयेंगदगी अंगांग अनि अदु सेकमाइजिनदा लैबा स्कूल असिदा थाबिरकनबा खंगहलमखी जयपुर खुनौ यूथ क्लब अमदी मफम अदुगी लमजिंग मैरा पाइबी लुपनसु स्मार्ट यूनिवर्सल एकेडमी ना लौरिबा थौदांग असिदा थागतपा फोंदोरखी पनबयाबदी जयपुर खुनौदा लैबा मचिन मनाव असिगी अपोकपा मपा लैखिद्रबा मक्तुंग ममासु वखल लैनाना मरम ओइरगा मफम खंगदना मांगखिबदगी ममागी मपामना यंगशिंदुना लाखिबनी मही मसिंग तंबा खक्ता नतना खुदोंचादबा कया लैरकपगी पाउ थेंगनबदगी स्मार्ट यूनिवर्सल एकेडमी ना थौरांग असि लौखलखिबनी मफम असिदा जयपुर खुनौदा लाक्चरिबसी कोइगे मराइबक थिरबा अंगांग अनि सी बोर्डिंग दा लैदुना अंगांग अनि असिना क्लास 12 फाउबा लेमना मही मसिंग तंबगी दायित्व दु मदु लौबगी ओइना अंगांग अनि सी गिदमक लाक्चबनी अदु ngasiदगी अंगांग अनि सिगी क्लास 12 फाउबदा मही मसिंग तंबगी मखोय अनि गी दायित्व दु सालाई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडेशन स्कूल म ओइरिबा स्मार्ट यूनिवर्सल एकेडमी ना ngasiदगी लौजरगनी हाइबा वफम असी फोंदोकचरी मपा सिसो अखोइगी युमगी लैतलाइरा थीबो खोटपा अमा मरक्सिदा लैबदगी महाक्सो अखोइगी लैना अमना खंगौदना नारगा लैखिदबनी अदुना हाइरिबा ममा सिसो कोइना सत्तना सुम लैग्रबनेना अंगा अनिसिगी माइ पन्थुंगफम मखोइबु कोनसिनबिनबा लैते अदुना हाइरिबा सलाइना सुमाइना खुदोंचाबम पिबिबसी अमुके हेनसु नुंगाइजेना मयामदा थमजगे इंडिया दा इंग्लिशिंग अनि कुनगनिथोय फाउबदा युम लैतबा मी लेहलोय हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लाउथोखरबसु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की क्वाथा खुमान अवांगदा मोहम्मद मुबारहमन कौबा मिसकमा मीगी युमदा सैदांगदुना हिंगली क्वाक्ता खुमान अवांग वार्ड नंबर 5 तगी चही कुंट्रागा तरुक सुरबा मुबारहमन अमसुंग महाकी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग सलीम खान कौबा अमगी इंखोलदा खांगपोक संग सादुना लैरी ममांग चहीगी जुलाई थादा थोकिबा एक्सीडेंट अमदा महाकी येत थंगबा फाइगनगी सरू टेकपदगी थबक शुबा ngамदना लैरखिबनी महाकी लोइनबिना होटल फमदुना इमुंग मनुंग पुनबा होटनरबसु लैरिबा मचा अहुमदी महिमसिंग अमता तमहलमदे इमुंग असिगी युम सानबा हाइदुना प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम गी मखादा चे चांग थाजिंदुना होटनरबसु हौजिक फाउबा युम साबा यागनी यारोय हाइबदी खंग्री नाकल अमरोमदा मुबारहमन गी इमुंगबु चंगजफम पीरिबा सलीम खाना इमुंग अदुना मायोकनरिबा अवाबा दु येंगलगा खांगपोक संग मचा अमा सहालगा लेहनबनी लेंगाकना लाइरबगी पनखै मखादा लैरिबा इमुंग असिगी मतेंग पांगबियु हाइनसु फोंदोरखी हौजिक आई करिगमा केन तोप ngamdre
अदुगा इसा मखैसु लाइक लाइसु तमहनबा ngamdabadagi hojik aigi nupina hotel macha amakak tawraga ai sida laijari lambi mapanda megi ikhon amada nong nungsit khara lakpada megi da tummi hippe imda lai pham lai tamina sarkar gi mateng khara pa mi sai su lai tamhanningi ai nongwagi khak hotel tawraga lupa manga tara yolaga isa isu thakpa ngamnangai ne huji hotnari sidai henba upai leite aisu laita lairamnina yengjanba ngamde makoida sengnara kanda aisu ko suba satpa ko satpanina adu sarkar gi maikai-dagi habadi yum macha amtang saraga sabiraga habadi magi macha masu singji pibanina sugum singji laifam chafam je kaitang nungai na sabiraga lairaga di nungai gedrena khalle Thinungai mamang pata hu pijatuna paktaknana uchet hakpagi thabak chathaki haina media da phone kiba pau adu aranbani haina Loktak Lake Fishermen Association ki cherol aman haini Bishnupur Forest Department amadi India Bird Conservation Network na laukalakiba uchek adu housing fauba forensic result fangdri loinana akoiba mafam singda hu thaklambagi khudam su phangde hiramasigi matangda mari lenaba department na yengshin binaba cherol asina makhata na appeal tawrakli Singthaningai oiba thabak ama oina Chandel district ki Sajik Tampakta thabak taba Uripoktaki Priyoberta kauba Army Major amana Sadan Basingi Makutagi Sawom Laba Macha ama kankhre Priyobertana Numitara Manganimuk Sangom Bottle na Mabuk Pithaktuna Yoklaba Matung Mahakna Suti Tholakpada Imfalda Puthoraktuna People for Animals Manipur da khutsinaraki PFA na numit nifuni khakta ngairiba sawom asibu State Veterinary Hospital Sanjen Thongda puduna medical checkup tawraba matungda Priyobertaga loinana iroi sembada leiba State Zoological Garden da ngarang Mars ki tang taraga mathoida sinakhi amaromda Lilong usoi pokpida lamangnaraba saji amasu kankhre Abdul Ghani amadi Abdul Nasir kauba miyoi anina saji adubu faraga Usoi Pokpi Welfare Organization ki President Mohammad Nasir Khanda Sinaraba Matung People for Animals Manipur da pau pirakpadagi saji adu PFA na hidak langthak kapthoktuna first aid piraba matung da mafam aduda hana leiramlaba Thobal Forest Range Office ki staff singda mafam chabada thadokpinaba sinaramki Milal Mayai Lushangi Hangduna Lairiba Pham Asi Matam Kharagi Oina Luching Purel Yanglem Biren Maitaina Puragani Haina Miral Kanglai Pakna Thadorakpa Cherol Amana Khanghalakli Moreda Matam Kuina Mitai Singda Natana Purup Kayagidamak Thabak Thoram Kaya Tauduna Laklaba Mitai Council Moregi Kunmanga Suba Foundation Day Kam Silver Jubilee Thoram Pangthokre Thoramadu Mori Ward number 7 da Laiba Eastern Shine Public Ground da Council Aduna Sinduna Pangthokibani Mori da Laiba Tongan ba Organization Singhi Mihut Singh Custom Preventive Force Mori Amadi Nifu Humdoi Suba Sam Rifles ki Makok Thongba Officer Singh Amasung Miyamna Sarugyaki Thoramadu ki Manung Chana Maitai Council Mori gi Souvenir Ama Phone ki Bagaloinana Maphamadu da Kundariba Purup Singhi Oibanat ki Jagoi Isai Kya Suutki Honda Civic ki 10th generation all new Honda Civic ngasi ghari dalaiba sangai Honda gi showroom da Nambol constituency gi MLA and location na athoiba mithunglen oiduna launch tawbagi tharamadu da sangai Honda gi CEO oina Vishal sangai Honda gi brand champion su oiriba Saknai Rabi Manipuri film actor Shoma Laishram amasung Saknai Rabi miyoi kyana sarukya ki Hauzik Sanabagi Pauda Ahanba Thobal District One Day League Cup Knockout Cricket Tournament YWC Wangkhem amadi CAL ani mai pakre ngasi Thobal Moizing gi sanabungda sanakiba tournament asigi ani suba lekta tos ngamkiba LCIC Mairel Khunna over kunma panga ball marida wicket taramak turaga run chamaga kunma thoi lauki match asigi ani suba batting sanakiba YWC Wangkhemna over kunga ball amada wicket mari turaga run chamaga kunga manga lauduna match asi wicket tarukta mai pak pangamki
मैच असिदा YWC वांगखेम की बॉलर बसंतना विकेट तरुक लौदुना मैन ऑफ द मैच ताकी ngasi sanakiba tournament asigi ahum super match tana CAL na over kunga mapanga ball mari da wicket taramak turaga run chaniga kunga humdoi lobang amki masigi paukhumda match asigi ani super batting sanakiba ICC na over kuntra da wicket manga turaga run chamaga marfuga tarani thoi khak lauduna match asi run kuntra ga mathoida maithi banangki match asida run mudraga ni thoi lobang amkiba CAL gi batsman Mohammad Razak Ahmed na man of the match taki Manipur Cricket Association की मीटिंग मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना चथरिबा टूर्नामेंट असिदा टीम तरुकना सरुक्यारी हयेंग मखा ताबा लीग मैच अनि सानरगनी तरेत सुबा MVCA T20 क्रिकेट टूर्नामेंट YWC लंगथबाल अमसुंग नापसा खा इम्फाल अनि माई पाखरे ngasi ayu langthabal public ground da Manipur Veteran Cricket Association sinduna sanakiba tournament asigi tarahumdoi suba league da tos ngamkiba model club chinga makhana batting hana sanakiba match ki apiva over kunda wicket nipan turaga run marfuga humdoi lawba ngamki masigi paukhumda match asigi ani suba batting sanakiba YWC langthabal na over taret ka ball amada wicket amata tudana run marfuga taret lauduna match asi wicket tara da mai pak pangamki match asi da wicket aniga loinana run kungahumdoi laukiba YWC langthabal gi all rounder Kumar Jitna man of the match taki Chathariba Veteran Cricket Tournament asigi ngasi nuktil sanakiba tara mari suba liktana tos ngamkiba napsha kha imphal na apiba over kunda wicket manga turaga run chamaga kuntrama thoi laubangamki मैच असिगी अनि सुबा बैटिंग सानकिबा DSU क्वाकैथेल नसु मैच की अपीवा ओवर कुंदा विकेट मापन तुरगा सुपनगी रन चामगा तरा खकलौदुना मैच असि रन कुनगा माथोइदा माइथि बनंगी मैच असिदा नापशा खा इम्फाल की ऑलराउंडर साइमन ना रन तरागा मंगा अमदी विकेट अहुम लौदुना मैन ऑफ द मैच ताकी टीम तरेट न सरुक यादुना चथरकलिबा टूर्नामेंट असिगी हयेंग अयुक लीग मैच अमा सानरगनी तरेत सुबह लेट कोइजम याइमा मेमोरियल वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की अनि सुबह सेमीफाइनल मैच की रिजल्ट लाउथोपा ngамखिद्रे ngasi akampata laiba 11 star sporting union की सानबुंगदा सानकिबा टूर्नामेंट असिगी अनि सुबह सेमीफाइनल की मैच अदुदा FBWA मपाल कांगजेबुंग की सानरोय MK काचुचुंगना मैच की निपान अमदी निफुगा निपान सुबह मिनट सिंगदा पांजिल अनि अदुगा अमोल कोमनसु मैच की निफु निपान सुबह मिनट पांजिल अमग चनखी मैच असिदा FBWA मपाल कांगजेबुंगा मायोक नरिबा ताउबुंखो की टीम अमा ओइरिबा TPSFA ना FBWA मपाल कांगजेबुंगी सानरोय अमा ओइरिबा MK काचुचुंग टूर्नामेंट असिगी अपीबा चही सुदे हाइना वकत अमा लाकपदगी टूर्नामेंट असिबु सिल्ली लांगलिबसिंगना मैच असिगी रिजल्ट पीबंगमदना लैरी अकामपाट वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना फेब्रुवारी की तांग कुंदगी पांगथोकपा हौकिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिदा टीम तरागोहमदोइना सरुक यारी अहानबा BBM मेमोरियल ट्रॉफी वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल मैच सिंह साननबा सेम साबल लोइख्रे यूनाइटेड वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन मणिपुर की मीटिंग मखादा इम्फाल ईस्ट वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना लैखिद्रबा पौराबीदा लैरंबा S प्रदेविदु अमदी लैखिद्रबा सेक्तादा लैरंबा W महिंद्रो अनिबु निंगसिंगबा ओइना ngasi SWC नुंगोई की सानबुंगदा सानकिबा टूर्नामेंट असिगी मनीशुबा क्वार्टर फाइनल दा TRVSA मालोम की सानरोय सूरचंद्र अमसुंग ईरान कुमार अनिना मैच की कुनगा निपान अमदी कुनगा मापन सुबह मिनट सिंगदा पांजिल अममम चंदुना संगाई FC थांगमैबनबु पांजिल अनि अमदा माइथिबा पिरम लगा टूर्नामेंट असिगी सेमीफाइनल चंगबंगमखी चथरक्लिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिदा टीम निपाना सरुक यारी अरोइबदा बुलेटिन असि हेडलाइंस अमना म्याम द थमजरी मणिपुर की तोंगान तोंगानबा म्युनिसिपल काउंसिल मापन मथौ तौरिबा वार्ड डेवलपमेंट कमिटी की लेबर सिंगी पिथोक्तना लैरिबा था 19 की खुदसुमल पिथोक्तबगी मायोक्ता वाकमिफम चथखरे लोकसभा मिखल नक्सलपगा इरोइनना कांग्रेस पार्टी ना BJP बु हुनबा हौरखले लेबाक असिगी हिस्ट्री थीबदा कांग्रेस की वारी याउद्रबदी मपुंग फादे हाइना मखौ पोंगलखले
Amasung Manipur Apex Handloom Weavers and Handicrafts Artisan Cooperative Society Limited na sinduna numit 15 chathagadaba National Handloom Expo 2019 Nilakuthigi Arban Hata Haudokre.